تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال تعالى في آية أخرى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang yang Tuhan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah sama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang masih Allah berikan kepada kita sampai dengan hari ini. Kemudian salawat dan salam semoga Allah curahkan dan Allah sampaikan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para ahli dan sahabat beliau sekalian. Maka ibadah yang paling baik kita lakukan pada hari Jumat di antaranya adalah memperbanyak bersalawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari tiada syafaat kecuali syafaat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antaranya adalah syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah berada pada tanggal 23 Dzulhijjah, yang artinya kita sudah memasuki dan sedang dalam